الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Mahuli mga kamaasan, kamagulangan katautay manghuran haaga masin Allah Ta'ala, baha din ha mga sarayaw-rayaw amuin maparagbos na to inda akan sinallahu subhanahu wa ta'ala haparman niya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Iban pagtulong tabang kamu ahinang marayaw, iban nasin para kala kapag mabuka ni pa Allah Ta'ala. Hasabab yan, baha din ha mga sarayaw-rayaw amuin pagtulong tabang ha antara singkitan niyo. Tudyo maun pa mga kaanakan kaapuan. Intiyap-tiyap din ha mga kaamaan. Tiyap-tiyap din ha mga kamagulangan. Kainaan, kamastalan, kaburuhan. Iban na sinhisisyo na rin kato tanyo, amuin nag-aaga masin-aga ma Islam, hakahupuan niya imbya kato Muslim, magsama-sama kita niyo muna-muna, magpatarang, mamaytai pa mga kaanakan, kaapuan, banghasa kahaba, biyasin amin bulan 5 bay-labay, long tabi yan December, bangha amin kahinapusan na sin adlaw sin bulan yan
ipasawan na to pa mga kaanakan na to. In mga ini, bukon ini biya mga biyasin pagbahasa hunsin kaiwan ang bahasa New Year, bukon ini pakaradyaan na to. Bukon yan bulan, amoy niya agaran sing kita niyo. Sukulin mga kaanakan na to, marulat in panghati nila, bukon habiya sin pagkabiyaksahan, kaya mulatan sin pangatod, pangdungog, panghati nila, bang dumatong na in kahinapusan, adlaw, sin bulan December yan, in sa kaulaw lain yan, para kala sin biya kato Muslim, amuin maningod-singod ha mga sila bukon Muslim. So ay na to yung baitaan. Iniyan tahon bago sin mga silahukon Muslim. Bihayad to. Hikamarwan niya pangaharad sin kaiwanan. Amin mga silahukon Muslim na biya na sinari in pagkakitaan na to, in pagkarugan na to, pagkalong tain itungan sinbulan hang putag dua, sa tain dunya long niya tibulong, na suway sab mami din ha mga bungang kahoy ang putag dua in jinis niya ibang suway tibulong mura-mura na pangaharad sin sila masukod lang niya masukod inyan pangaharad sin mga Christian iban sin Jew mga Yahudi iban Nasrani ibaita na to ang mga kaanakan na to. Ayaw kita niyo magpasad, para kala sing kita niyo katan, bukon para kala sadya sing kaguruhan. Para kala sing kita niyo Muslim, patut na to baitaan in mga kaanakan na to. Na ikato niya, pag-abot sin amin panagnaan sin adlaw January, panagnaan adlaw sin amin tahon bago yaon, na magsama-samain mga Christian long tawian, magpaygo-paygo, pakaragat-dagatan. Na inkita, way risab pang lamud-lamud kasin mga yadto. Di ko risab kaingatan, bang unin pangahagad nila, bang mayta sila, hasakahara panagnan adlaw habulan January, atawakan panagnan adlaw sin tahun bago, mayta sila magpaygo-paygo. Inyadto, baha traditional atawakan adat na sin mga sila bukon Muslim. Adapun imbiya ka to Muslim, na suway na to, baitanin mga kaanakan na to, in bukon yan, pakaradyaan sing kita niyo. Baha mga subuin, hangkat taureng ka to, tanyo bihayaon. Long niya tuwan. Nauni sawing parakala sing kita niyo, naway. In kita niyo parakala na to, labiluwa na habulan, bihaon bulan ini, nayari kita niyo bihayaon habulan, hikapito bulan. Amunin bulan Rajab. Bukon pa tahon bago, bukon. Bukon amin tahon bago, simbiya kato Muslim, bukon. Inyan pakaradyaan sin mga sila, bukon Muslim. Subay, pasaran na to na sadya, uno-uno na, kabiyaksahan nila. Adapon imbiya kato, tanyo, aunday sab, amin aga, mapiaga-agamahan na to, damikian aunday sab pangaddatan amin pangaddatan pagkabiyaksan sing kita niyo wala ray sab kita niyo iyan niya yasin akama hindi kita niyo papaglami-lamihon aunday sab mga adlaw na to paglami-lami aunday sab mga adlaw na to biya mga uno-uno parakala na to nabiya na sinhabulan Rajab bihaw mga taymanghod in bulan ini baitan natin mga kaanakan in bulan ini bima na haitungan sing kita niyo Muslim, bukon pa ini tahun bago, bukon na ni New Year, bukon. In kita niyo bihaon, in pagbahasaw nila New Year, hamoy mga Christian, iban Yahud. Yan, bang kita niyo Muslim, bukon kita New Year, bukon. Maita, sa in bulan bihaon, bulan Rajab. In bulan bihaon, in bulan hikapito. In sumun ha bulan Rajab yan, bulan Sha'ban, mahuli sumud na inburan ang bulan amoy piyagtatagat-tagaran sing kita niyo amo na in bulan Ramadan insyaallah ta'ala. Nauning parakala sing kita niyo riha bulan Rajab.
Uno, aun bi ang mga parakala na tuhat bulan Rajab, aun. Muna bitaan kita nyo sin Allah Ta'ala halong sin Quran. Labi awla na tiyapsiran sin Nabi na Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam in ayat sin Allah Ta'ala halong sin Quran. Uning parman sin Allah Ta'ala halong sin Quran. Inna iddat asyuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Unin arba'atun hurum. In baita sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam in arba'atun hurum minha thalathatun mutawaliyat. In upat long niya, upat bulan, halong sinhang putag 2 bulan, in upat bulan yaun pagtawakon ashhurul hurum. Long niya mga bulan haram. Bimakna, in nakauna yadto, sambil mga jahiliya pa nakauna, bang mabot na in upat bulan ini, bang sabo sila amoy nagbubuno, ceasefire. Bimakna, hihundong yung pagbuno. Hasarap sinuno, sing pangatod, amin kalagguan sin bulan niyan. Nauning pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zulqa'da, Zulhijjah, iwan sin Muharram, into inilong niya bulan nagsusuno-suno, wa Rajab Mudar, alladhi bayna Jumada wa Sha'ban. Iwan long niya sin bulan Rajab, amin bulan Rajab, haut sin bulan Jumada, amin bulan 5 labay yaun, bulan Jumada al-akhirah, iwan sin bulan Sha'ban, amin bulan puasin bulan Ramadan ini, ay bulan Rajab ini. Naamuyan mga kamaasan, kamakulangan. Naunoy amin parakala na to, di habulan long ta ashhurul hurum, lamud na rin dito in bulan Rajab, in parman sin Allah Ta'ala, fala tazlimu fihinna anfusakum. Bimakna, ayaw niyo anyayaha, ayaw niyo amin laugi ingin hawabaran niyo roon haupat bulan niyan. Arakala, bang aw makarno kato tanyo, may ta, bang bukun haupat bulan niya, makajari na kitan maglaog simbaran, di, sa sumakaulaw sin mga ulama, bimakna, hakaiwanan bulan, di makajari, amin maglaog simbaran, labi awla na lang ni rin doon haupat bulan yan, lamud na rin dito in bulan Rajab. Nauning pag iyanong maglaog simbaran, amo na in magsiyat iban huminang sumulang sin amin daakan sin Allah Ta'ala. In mga unong na pianglangan sin Allah Ta'ala, hati niya amin hinangon mo, piyakalayo sin Allah Ta'ala. Na mahuli mga kamaasan, kamakulangan kataw tayo manghuran. Baha, makajari na kita niyo magkukuyag, imbiak kato, taniyo. So, biyari kita niyo yabot bihayaon habulan Rajab. Bukun karna bulan tahun bago, bukun karna lang niya January, magkukuyag kita sa, magkukuyag kita sa biyabot kita sin bulan Rajab. Bang dumatong na imbulan Rajab bihay ni, uno na induasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumtumun na to. Allahumma barik lana fi Rajab, wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Panghinduan na to. Piyang hindo ka to si Nabi Muhammad. Bukon sa to ang mga burang amin pabaran niya sa sa panghindo ka to. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, papagbarakata kamo in bulan Rajab, iwan bulan Sha'ban, iwan murah-murahan paabot kami ya Allah pa bulan Ramadan. Nah, amo yan in bulan Rajab, nalabi awla na, in din ha mga sa lagbo-lagbo jimatu, amin mahinang bi mga pangadjian singkitan niyo, pamintangan, mangumbalik in amin pagbalik-balikan, dungugon, iban hipagsal sila singkitan niyo, tainhugan na to ang mga sila makahati. Dungulan na to ang mga kakitab-kitaban. Amo na in parakala, jimato, long tabiayan,
long sin mga milikan the night journey. Hati niya pag Isra, iban pag Mi'raj, sinjungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunnal, arakalaon din kato tanyo, arakalaon din kato tanyo, in nakababasa, iban kiyarurungukan, may talong niya tuan, ittipak ingkatan sin mga ulama, sin in pag Isra, iban pag Mi'raj sin Nabi, habulan Rajab, in jawab niya bukun sa sumagawa, hadha mashtahara ala nasi. Amo na yan, in amin long tabi yan, in timanog, hakamatauran, sin in pag Isra, iban pag Mi'raj sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dain doon hikakawantag pito kasubangan, tigidlong bito-bituhan, habulan Rajab. Ala kulin, bukod na ito amin mga mahal ka, sumagawa, yari kita ni habulan Rajab bihayaon, bilang panumtuman, pagbalik-balikan, dungugon salsilahon sin mga kaguruhan, liulukis sin mga ulama hakakitab-kitaban, dumulan sin biakato tangyo, hasupaya naman dumukot labi aulah, hasupaya ni kapanal sila nato ha mga kaanakan nato, kaapuan, magmaap, magamgampay sabing suy-susin mga kaiwanan, maano siya, kiyahatian sin mga kaanakan nato, so pamalong niya, mga hero sin Philippine long niya, isyu naman, hibi-aini, dahing hapanagnan sin pag-iskul-iskul nila, sambil na maubos, inyan piyangihindo ha ka-iskul-iskulan. Biyabaita sin inyaon, ini, na patut day sa imbiya kato taniyo kaamaan, imbiya kato taniyo kamaasan, imbiya kato taniyo kamakulangan, in kamaasan patut day sa insuway muna, in panagnan hipagsal sila mga kaanakan, amo na in kabuhi sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Bukon bang mga magpatog na, biya na sin pagkabiyaksan sin kaiwanan, kisa-kisahan na matuwi mga kisa baha way kasabunalan ni aun waktu bukaon pa yung mga kaanakan na bang kaurik matog matnayan na yung lutawlong niya. Nang kanda, tumubo na halong sin pangatayan sin kabataan, halong pangataya, halong pikilan sin kabataan, in muka na, tumubo na yung buka, bugon buka pa Allah, sa buka na pa mga lutawlong tabihayan. Subhanallah. Naam. Atawakan long sin kaibanan, Rapunzel, let down your hair. Atawakan, amin Snow White and the Seven Dwarf. Atawakan long niya Cinderella. Atawakan long niya bihaini. Kisaya to, basahon, iyan, liuluki sa mga kakitab-kitaban. Insarayaw-rayaw na hibayta in kawisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mayta in parman sin Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bima'na in amin upihan suntuan sarayaw-rayaw yaun na rin doon nakandot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabang upihan sarayaw-rayaw, mabaya ko maningod-singod, way naruga ing patut singuran bang bukon amunay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiya din isab inhi kasingod mo, inhi kaurol mo halim pa iban bakas sin Nabi. Unin hinangon na to, insuway na to pangadyon in kawoy sin Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ala kulin haupo unta. Isra iban Mi'raj. Bukon day sabi ang mga magsalsila sa aun sa jabi maniyo tiyo, biya kawaun ko rin ha mga pamintangan hatungod sin pag-Isra iban pag-Mi'raj. Iban baha pagkarungan na to day sabing kalimat yan, Isra wal Mi'raj. Labiluan ng mga kamaasan. Di isan maig-ig, hakapu-puan nakagimba-gimbahan in mga magsalsila sin pag-Isra iban pag-Mi'raj. Gaman in nakaunayad to, kaibanan ha mga kamadrasa-madrasahan, hinangan sulatan in mga kaanakan, amoy diungog na mo ha mga kaguruhan na mo nagpakauna na, atawakan amoy mga, amoy long tabihayan, kaguruhan na mo long tabihayan, amoy taga umul-umul na, iban na sing kaiban ng kamaasan, amoy kiyasakupan nila nakauna, na bang waktu na sin pag, amoy waktu, amoy Rajab bihay ni, na paunon na in program kamadrasa-madrasahan. Bima na, sulatan na sing kaguruhan in mga kaanakan, nag-usog, nagbabai, hati niya
sulatan na in amuin ibisara hivay bihayan in pag-Isra iwan pag-Mi'raj si Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Nauning pag-iyanon Isra iwan uning pag-iyanon Mi'raj. In pag-Isra si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin piya panaw siya sinallahu ta'ala, piya tulak siya sinallahu ta'ala, dahin na Masjidul Haram, harap ba madto pa Masjidul Aqsa. Hau ni Masjidul Aqsa yaon, na amo na yaon, amo hula Palestine yaon, hula Sham. Amin hula sin mga kataw, tinuran na to Arab, hula Palestine. Amin kawayaan, agawon sin mga Yahud. Bukon silin taghula, among mga Israel, bukon saan sila? Intag hula yaon amin mga kataw, tinuran na to mga Palestinian. Sila intag hula, napaigon. Na amoy yaon inamoy ang mga dain doon ha Masjidul Aqsa, timulakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dain ha Masjidul Haram, harap pa Masjidul Aqsa, dain ha Masjidul Aqsa, sambil miyabot in Rasul sallallahu alaihi wasallam, madto papitong lapis langit, sambil piyakita sinallahu ta'ala, in mga kagalib-galiban, mga pakaradyaan, di naabutan sin pangatod sin biakato, ordinary manusia. Di da ko magsalsila kanyo. Sabab aon na pagsalsila nato, dahin di hakauman nato, naam, sibo dahin ha masjid, ibang sin ha madrasa, alhamdulillah, wala na bubugto yung pakaradyaan nato, mura-murahan. Sa, mabaya sadya ako amin sumagbut hambuok, dahin ha mga piyakita sinallahu ta'ala. Bukon niya tukita sin Nabi Muhammad, amin baran-baran ni amin kita kusog sin pangatod niya. Sa piyakita sin Allahu Ta'ala kaniya. Ay bimakna, bukon niya turin hamuin amuin kakawasan si Nabi Muhammad amuin kita ni hindi pagkakitaan sin manusia. Bukon sa kakawasahan sin Allahu Ta'ala amuin piyanyata piyakita niya junjungan na to Nabi Muhammad hawala kita sin kaibanan. Uno yadto. Hawak to siya timulak amin nangungura pagtawakon burak. Laong simpakato burak. Laong simpakato burak. Sa bang tapabuntulon habaha sa Arab, burak. Sa ayaw mani sabi mga talion na to, in sa kaulaw in burak yaon atawa laong simpakato burak, di da mauno, banglong na sinukon na burak na, di da tumauno. Sa in aming kabuntulan niya burak. Ayaw man isablaw mo in burak, biasin aun sayan biya mga kaiban ng kabayan, mga kamaasan na kauna. Amo in biya mga biyubutang haring ding yan, bahasa long ta in burak yaon, in baran niya, amo in biya kura, paguwos in dagbos niya, dagbos tao, babae, nabukon yan, bunalin mga yan. Gaman arakalain yan, hambok pa rin ha mga hikalarak, sinagama, hambok pa rin ha mga hikakangisin pangatod sin kaibanan, kitawalong ni inabi nila, sambil long ni impianguraan, na nangungura dalong niya, haaming kura, bang mga kato, babaira, piya kalayusin Allah. Bukon yan, bukon. Naam. Ala kullin, hawak to siya timulak, deng ha Masjidul Haram, long ta, unoy Masjidul Haram, minilong sin kaibanan, hamak ka. Hawak to siya timulak, doon man siya haritungan at tawakan, doon man siya pagpanaw-panawan. Wala pa siya si Mampay madto pa Masjidul Aqsa, pahula Palestine yaon. Wala pa siya din maratong madto. Aun na rin doon kita sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam mga manusia. Kita sin Nabi Muhammad mga tao, pagpukpukunin unila sin aming bato. Mapusat inu nila tumagbalik, paguspukpukon na isab. Bukon siya to pukpukon siya, pukpuk bihan bukon. Amoy bitad, pukpukon bihayan. Pag-ubo siya to, mapusat, magbalik na isab. Kita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haun nga tulong na biya din kakita. Napiya kita sin Allah. In Allahu Ta'ala kawasa. Napiyakita sin Allah Ta'ala kanya na nakaso siya Jibril. Ya Jibril, uno ta'yan long niya. Long sin Jibril alayhi salatu wassalam, na inuinin Nabi Muhammad, may tabihanin hangtang sin mga tao yan.
Amuin pukpukon sila pagus mapusat inunin na to magbalik na isab. Unin hangkan may tabihanin in aming kaari-arihan mga tauyan. Long sin Jibril alayhi salatu wassalam, sila na long na in mga manusia mahugat in amin o atawakan tuktok nila hisujud pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piya kalayo sin Allah. Wal'iyazu billah. Sila na in mga manusia amuin mabugat hisujud nila in o atawakan tuktok nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bima na mga kamaasan, kamakulangan, katauten, mahuran. Pamintangan sa laggo-laggo, ha mga manusia, amuin long tabihayan, mamahil-pahil, simpakaradyaan sa laggo-laggo, damikyan mapuasim pagsyahada, sa laggo-laggo parukunan sinakamasdan, amo na yung sambahayang 5 wakto. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, faya fawzal mustaghfirin, istaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, faya ibadallah. Usikum wa nafsi al-muznibata al-mukhti'ata bitaqwallah. Wa ahuthukum ala ta'atih, wa astaftihu billadhi huwa khair. Yaqulu Allahu jalla jalaluhu fi muhkami tibyanih. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Demikian miabot man in Rasul sallallahu alaihi wasallam haupuon tamattu pa Masjidul Aqsa. Dayon didto na isab in Nabi Muhammad imangkat sambil amuin piyasakat na siya sinallahu ta'ala madto pakalangit-langitan. Murah-murahan in mabaya dumungog insyaallah ta'ala aun da waktu sing kitan yung magsalsila tungod sin pag-Isra iban Mi'raj. Simakat in Rasul sallallahu alaihi wasallam in iban niya Jibril alaihi salatu wassalam. Hakakawasahan sinallahu ta'ala. Bukon sadya inaabot si Nabi Muhammad long taaming bulan. Sambil limiw paring hadto. Bukon sadya tas ayan in amin naabot si Nabi Muhammad. In kalangit-langitan naabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laum sin sulga kita si Nabi Muhammad. In narka kita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na insalingkat-lingkat sarayaw-rayaw din ha mga pag-Isra iwan pag-Mi'raj sin Nabi Muhammad. Bukon biya mga minui na sadya Nabi Muhammad sa kaulaw labaran niya. Biya nag-tour sadya. Biya timulak-tulak sadya supaya maiging kasusahan. Amin kasusahan di magpak pa Nabi Muhammad. May tauning kasusahan niya to. Na kasusahan hawala pa siya nakapag-Isra. Ala kulin sambat turakan nyo. Haupuin wakto na to biya yung magsal sila. Na wala na marahiday dito inlingkat iban dayaw niya hawak tuman ni maug na nagbalik in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun din ha mga sasalamatahan sa lagbo-lagbo gift sinallahu ta'ala diarasin jungjungan na to Nabi Muhammad pa Nabi Muhammad hagin hawabaran niya dagpak sambil pakataan umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggif yaun diha Allah Ta'ala. Salingkat-lingkat sa salamatahan piarasin Allah Ta'ala pa mga umat ini. Kaya ingatan yung mga kamaasan kamagulangan bang unuyat to. Amo na yung sambayang. Aun wakto, bangkitan yung makarong biyaya long niya hikuan-hikuan, aw long niya gif piara kay mo. Bang aun tumulak pa mga Saudi at tulong niya, Masya Allah, aw long niya piara kay mo hikuan. Uno ba yan? Be excited kaw sayang. Bang kaw makarong long niya aung gif kay mo hikuan, ayaw pa ka di ma-excited, ina mo yung gif, yad to nahagwa hula, dahon mari. Walau pun misan in longsin mga kabata na kay school-schoolan biya mga change gift sa jayaon, ana.
biadad tumasal excited bang unin halawon siniyahon. Na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in salaggo-laggo sarayaw-rayaw diara sa salamatahan dengan hadarat sin Allah Ta'ala amo na yung sambahayang. Hangkan din sambahayang ini bukod sa ini kaguruhan amin tumuyo naman umabi-abilong ni pagsambahayang kamo sa guruin magdaak din kanila bukon. At tawakan yung mga kaapuan kamasan na to, tuyuan kita niyo papagsambahayangon, bukon sa turing kanila, sa sumagawain yan sa salamatahan ding haamintuhan nagpapanjari kato tanyo. Bang sadyat, diungog, iban kiyahatihan, in kalagduan sin sambahayang ini, bang nato bi ang mga basahon iban tainhukan ha mga kaguruhan na to, agon-agon ingkatan sin mga daakan sin Allah Ta'ala, Jibril alayhi salatu wassalam in magnaog, dahing halangit, tumuron mari pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamaytai, in pagjihad long niya wajib, in pagpanuntot long niya ilmu wajib, in paghaji long niya wajib, in pagpuasa long niya wajib, in pagbiyay ni wajib, sumagawain sambahayang, jungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam in amin na misita long tabihayan madto pagkalangit-langitan. Ayaw mani sabi mga magmaap bilang hipagpatarang day sab. Bukon mani sab in sumaigpat papikilan sin hang katauring kato taniyo sa ukat na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amu in piyasakat sin Allah Ta'ala madto papitong lapis langit sa kaulaw lalong na intuhan yadto rin dito. Na pakaradyan akida rin sabihin ini tumtumon na to in Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan wala na sasakop sin waktu iban zaman waktu iban sin makan way pa in waktu aw na in Allah ta'ala way pa in tampat in lugal in katani ni aw na in Allah ta'ala way pa in piyapanjari mga kalangit-langitan aw na in Allah ta'ala way pa in aras niya aw na in Allah ta'ala. Sa mahaba para kala ini in mahal ka rin dito mga kamasan kamagulangan katawtay manguran in lingkat sin amin sa salamatan kato tanyo amo na insang bahayang. Naray nga sabihan mga kamasan, kamakulangan kataw tayo manguran. Ando, bukon na inibi ang mga amuin parakala, siwi-siwi. Parakala sambahayang. Kaya pagbalik-balikan, sin mga kaguruhan, sin mga ulama, labi aula, sa kaumulan, dahil sin amuin buhi pa'y Nabi Muhammad sambil na sadya nawapat, sambil na sadya amuin makiamat in dunya, di na yan malawa in kallam sin Allah Ta'ala, di na yan mabaruba in parman sin Allah Ta'ala iban baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ummat ini tumindog na in tumpukan din ha mga sila ulama, din ha mga sila aming tagapanghati, mamagpasampay iban mga bingabi, mamaytai, sin parakala agama, na rin doon, bunal bukon sa din agama, timugtub ha sambahayang, sa sumakawa, hambuk in sambahayang din ha mga hag sin agama, hambuk siya rin ha mga rukun sin agama, amuin patot na to, insuway parihalaon, iban palindukon hakawi sin kita niyo, hangkanda ayaw haman-hamanon, ayaw pahil-pahilon na way na wakto na to haupo-haupo da in bangkitan yung manabot sumabot sin mga kalabyan sin sambahayang damikyan uno ing kangian sin uno ing madawhat kangian sin manusia bang pahil-pahilon in sambahayang tinggalan in sambahayang na malago pakaradyaan sin kita niyo mura-murahan kalo-kalo naman aun da rin mga kaguruhan sin kita niyo in amuin makasal sila tungod sin mga yadto ihakaho po sin waktu na to yan masal sila katan, naramik yan mura-murahan mga kamasan, kamagulangan kataw tayo mamuran, kabalikan biya sin salawat, ando ayaw na to, pasaran in kaguruhan na to, sa tumindog kita niyo katan bilang hapagtulong tawang magpatarang magpasawa, ha mga kaanakan sin kita niyo, ha mga kaapuan sin kita niyo,
amuray sabyad to impiag luko ligaran sing kaapuan ng anak apo kato taniyo in para kala aka malabi aula para kala pagsambahayang hasupaya mura-murahan isab amuin labi aula haamuin kabata nila na ayaw na tumagad amuin suway na long ni masulas-las na amuin di na maluklok sin mga kamasan in kaanakan gaman imbita sinjungdungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muru auladakum daakan niyo bimana anar niyo na in mga kaanakan niyo haumul 7 tahun bukon sa tuwajib na kanila sa kapag anaron na haumul 7 tahun mayta supaya mura-murahan bang maabot na in maakil balig na sila di nakita niyo kahunitan amuin long tamaglugos kanila papagsambahayangon sa wabsin anad na sila iban biaksa na sila na mura-murahan biyak na sinagi mga kamaasan kamakulangan na pagtulong tabangan na tukatan in magpasampay iban sin magpatarang ha mga kaanakan na to labi aula na habulan Rajab gahini iban sin pakaradyaan sambahayang pakaradyaan dakulayan ayaw na to haman-hamanon ayaw na to pahil-pahilon in sambahayang mga taymangod para sukpatan sin ipon iban sin tag-ipon iban inyan sa salamat handeng hatuhan na to Rabbul Alamin na bukon sadya in sambahayang yan mga biya dagbos pagtindog pagruko pagsujud sa kaulaw laway hirihil kato sin Allah Ta'ala tungbas bukon sa sumakawa tamba manambaing karayawan tiya tagama sin Allah Ta'ala mga ipon niya murah-murahan bang man pagbarakat sin Allah Ta'ala in bulan Rajab dana in bulan Sya'ban labi aula pangayon na to bang man kita niyo murah-murahan abutan na to da iban paabuton pa kita niyo sin Allah Ta'ala pa bulan Ramadan sa tatunyo kanya kita niyo pasarayaw-rayaw hinang doon ha bulan Ramadan amo na yung pag-ibadat madto kanya insyaallah Ta'ala innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid inni da'in amin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيب لعبده وسائله نسألك اللهم في هذا الشهر الفضيل في هذا الشهر المبارك أن تردنا جميعا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان أعنا اللهم فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وخيرك العميم يا جواد ويا كريم اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أكرمنا ولا تهنا زدنا ولا تنقصنا سلنا ولا تقطعنا آثرنا ولا تؤثر علينا اهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الذلل وأسبغ علينا به النعم ودفع به عنا النقم وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم اجعله لقلوبنا شفاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم خاصتك وأهلك يا رب العالمين
اللهم ردنا جميعا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. لا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.